Bir anine haval zilan evne salaya gemine şengaleti çekirin. Beşki sisiyet tabakı beşki fermane merasime haval zilan bir anine ve her sal beşevazeki cüda şengaleti hatta bir anin iloji emrivelere kondune jiboko em haval zilan bebirbine eşkı belki bu avlukin emrine fazla haval zilan bahavala bedin maskere rasti emji haval zilan avşans çene ko emruru ve havale nas beke av haval belki 6 sal gidiyordu çara da emrecin çarakya fedai pekani haval zilan geçerken jineke koy kondevan peşen roşenbir zane haval zilan dema ko taknina ve rafi pekeke bu amvejin neko jineke bekhan uyanji jineke usa elmane bu jineke kondevan bu zanko halas ke bu zanko derbat bu yani kharica kuliye bu beşli ko kharica kuliye amvejin halas ke bu le haval zilan قبل نذكر كود ناباوي pergale de due rejime de nabay gamale de nabاوي zingare de jiyan bike jiboveji firyada utelina va rafin PKK bu havat zilan ambejin jinaya gemin bu çalakiya fedai dinava rafi PKK de pekdani beli havat zilan tu kesine havat zilan de tabahi şeyda birbirinin en son dedin var ko حتى دلوقتي فوت المذهب حتى شنك يديها وبيعوان بلوان وتكوشينا وان وبفضانيا وان بالدلة وتجبلي وان أنا هو يجري من بيك بكم أنا صوت دين شهيد ومتى إنسان طيب فراسنا جنيكا شهيد زيلان أم باش نقوى البارح همو شهيد الرومات إذا همو شهيد الأعزاب إذا حقيق شعر فرمانا هوا الوجيان شهيد الوجيان أم باش نقوى البرد الطويل وأمد ميجن أم دودا شهيد الخرين أم دودا باش شهيد البرنامج أبكم كنا إلو بدر يكون بالخاطرة باش شهيدا أبكر وردك مش شهيدا أبكر وردك مش فرمانا أبكر وردك مش هجوم الدشمن ودس عبيدنا جنيما أبكر وردك Bıçırıki gulabıdım desilane bıçırengi bıçırıki gulabıdım desilane Zeynep Kınacı Binasnav Zilan Sala 1972 li bajarê Meletiyê hatine bi eslê xwe ji gundê girêdayî Meletê Elmaliyê. Zeynep dibistana Seretayî navên lîse û zanîngehê li Meletiyê dixwîne. Li zanîngeha Înonûya Meletiyê beşa rêberî û şêwirmenda psîkolojîk diqedîne û li nexweşxaneya dewletê ya Meletî weke teknîsyenê röntgenê dixebite. Kınacı têkoşîna azadiyê dema zanîngehê dixwîne naz dike û sala 1994 li Edenê dest bi xebatên gel dike. Di nava xebatan de salekê dimîne. Paşê berê xwe dide çiyayê azadiyê. Şeşê gulana sala 1996 li paytexta Sûriyê Şamê li ber dibistana navendî a ku kadroyên PKK lê perwerde didîtin teqînek mezin pêk hat. Hedef rêber Abdullah Öcalan bû. Navê destpêkê ya kul hemberî vê komployê têkoşiya Zîlan bû. Zeynep Kınacı sihê hezîrana sala 1996 li Dêrsimê meydana Cumhuriyetê komeke ji 6 kesan a ku amadekariyên merasîma bayreqê dikirin bi cil û bergên hemletiyê nêzîkî wan bû û bombeyên li ser xwe teqandin. Di çalakiyê de 8 esker mirin û 28 esker jî birîndar bûn. Dema Zîlan ev çalakî pêkanê tenê gerîlaya salekê bû û 24 salî bû.
شنو بتاعي هذا بالنسبة لها الشهيدة كاتيا وعندي جميع شنقار شوي عم فوقونا وعم فوقونا بيدري جبرها بالها زيلان جبرها بالها زيلان عندي فوقونا وماشي عاستنكي فوق هيسا خوش بيقرتيا عم هو شنقار جيكي ولا وينا عم فوقونا فوقونا عاستنكي فوق جبرها بالها زيلان وهمي هبال الشهيد ويش الشنقار ويش الخير ولدا كردي از بشنا خودن همیاده تبینی اس خیر هاتی مرباطه وانت ولی آنچه وقت هبالا زیران چی کتا سر ملی معامه که چیش مهاد آنچه که آخا وقت نوهر آخا مای آخا شد وچه خیر هاتی